Салам, достар! Привет, друзья! Я Гюнай, и вы на моем канале «Учим азербайджанский легко». Наша тема – профессия, пешеляр. Это отличная тема для тех, кто хочет говорить о себе, семье и друзьях. Поехали! Как же звучат профессии на азербайджанском? Первая и важная профессия – это учитель. Müəllim, müəllim или müəllimə, müəllimə. Следующая профессия – врач. Həkim, həkim. Повар, aşpaz, aşpaz. Инженер, mühəndis, mühəndis. Художник, rəssam, rəssam. Ученый. Alim, alim. Бухгалтер, mühasib, mühasib. Строитель, inşaatçı, inşaatçı. Певец или певица, müğənni, müğənni. Корреспондент, müxbir, müxbir. Отлично! Мы сегодня с вами запомнили 10 профессий. Как же по-азербайджански сказать «кто ты по профессии»? Есть несколько вариантов. Первое. Sənin peşən nədir? Sənin peşən nədir? Второе. Sən nə iş görürsən? Sən nə iş görürsən? И третье. Sən nəçisən? Sən nəçisən? Какой из этих вариантов вам понравился больше всего? Напишите мне в комментарии. Сейчас рассмотрим с вами реальный живой диалог на тему профессии. Встречаются двое знакомых, которые давно не видели друг друга. Послушаем. Salam Nicat, necəsən? Salam Aysel, yaxşıyam, sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Sən nə iş görürsən? Mən mühasibəm. Çox gözəl. Harda işləyirsən? Mən bankda işləyirəm. Bəs sən nə iş görürsən? Harda işləyirsən? Mən müəlliməyəm. Məktəbdə işləyirəm. Əla, uşaqlarla işləmək çətindir, amma maraqlıdır, elə deyilmi? Bəli, çox maraqlıdır. Mən işimi çox sevirəm. Bəs sənin peşən nədir? А какая у тебя профессия? Напиши мне в комментарии. Если ролик был полезным, ставьте лайки и делитесь с друзьями. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть ролика «Профессии».